Papanam na natuyang. Dita barangay hall. Anyang iti aramidem dita. Ay nakwarog damagampay laeng. Mapan ko alaen ajay ayuda. Ha? Karaman kaya kadag iti mawarasan. Apay kit dinasaan. Awan nagan mo iti listaan. Di mo ibagbagati kasta kwarog. Inayabanak ni Mari Kwanang. Kaya't naasawen at danagan ko ijay listaan. Inulit-ulit ko binasa iti listaan. Awan tinakita ka nagan mau. Asino nga'y tipatsik ka na kayo kin ni Mari Kwanang? Sika, wano isa. Mapan ka di barangay hall na natuyang? Apay, adanagan mo iti listaan? Agawid ako man kahit. Sayang aja maawat mo nga ayuda no agawid ka. Kunamot ngamin ni Kwarog nga awan nagan ka. Adda ka day. Ay na, imbaglakit din tanasabat ka usay. Ingka nga ro din tanay nagatidog ti pila. Sigay, mapanak nga rugang. Nagpila kayo, da kayo nga may umawat iti ayuda. Di agpila kami amer. Pila kaming kagawag. Adang Excuse me man. Papag na imdak man. Palam na natuyang. Makipila ka ha. Ay na, makipila akmet at talaga kag at daladamagag kin ni Mari Kwanang. Ay, dapat ako marim ni kagawad. Sikat yung muno na. Madya! Ay unay kit dagito'y atat taon na ya. Naglaing da nga agreklamo. Muno na matan. Kahit itay da pay lang mat nakapila, Kunak nga daladamagag ka. anya day taya. Maray, adda ka di mo lanagan ko di talistaan. Kunak matkan ka nga da. Ipilit mo't ngamin ni Kwarog nga awan. Awan na talaga nga minsingit ko. Kasjay? Mabalin na ya, matabaybayan ka ako, Marek. Ay na, thank you, Maray. Hingkang pilan. Tanay, agiwaras dan lumadamdama. Di la mabalay nga iyo na nakaon. Insingit ka lang arudan. Unak pa'y nga awagan tinagan mau. Kahit ako Maray tamay. Apay, nalipata maon nga insalakan ko ti biyag mao. Kaano mag... Idi pa nawun ti gubat. Awan. Malagip ko. Iso nga iyo na nakong tanay. Awan ti agluto iti kanin ni Badungkaw. Sige man langay. Uray no agreklamo na, nagiti tataw. Ay, nagbait mo't anaalam ti ayuda, Maray. Ay katsiyempre, sa balit inapig sa kapitan. Ay, napigsa ka talaga kad ni kumarim akwa na nga. Ay nadyak kaya ti agpila iti mabayag kapitan. Ada aramidam nga importante. Mapanak makikaro ba kapitan? Anya? Mapanak man makinistorya kadagiti ko kumarik di ta abagatan. Ang sakbay data. Mabalin kaday ang makikapiak pa'y kapitan. Sobra ka matid. Italaang mala itimplaan na kong awan mo't arami daw. Ay na, idi pa'y kalman ang nakaalaak iti ayudak, Maray. Win nga rod, Maray. Ay, pudutonak. Mabiit man lang, tagpaypayak. Kwarta mo't kanday tapagpaypay mo, Maray. Daytoy, jay naalak nga ayudak, Maray. Ipasikat mon sa lang kanyak. Ay saan, Maray? Mabainak mo't. Ay, idulin mo kitinday ta na alam nga ayuda. Ta mga no sa bali ti makakita kat sipdutin da. Rik na ikmet ati presko. No kwarta ti maipaypay. Ay, sa anak nga minamabalin ama ilista nga umawat iti ayuda. Ta asawa nak ti kapitan. Insingit na kakuman ani Mari Kwanang. Ay, saan nga rod amabalin? Kan nakababain mo't Ado pa'y tinaalak a remembrance ko ye barangay home. Remembrance? Wen Maray. Sige. Panawan kan, tainak itarimaan dagiti naalak a remembrance kaw.
Kaasimot ngamin ni Marituyang, iso nga insingit ko na. Isukat ti kunak. Inyo nunak pa ang inik kan iti ayuda na. Saan ko na pinagpila? Nagswerte mo tanday jay ako marita? Tulong ko matanakan ko na, Mare. Sapay kas talauna iti panangipalastog na itinaawat na nga ayuda. Ay, adamot na ati gatang na iti bagas kan si daanda kan ni Kabadong. Ken malaksed itinaawat na nga ayuda. Adda kanupay naala na a remembrance na. Nay, anya day ta remembrance ngay. Awa mo, malagip ko nga intad ko a remembrance. Kastamot nga minti imbagana. Day jay laang matayuda ti inyawat ko kan kuana. Na, nangalaan na ngay nga rod iti ibagbaga na a remembrance. Warag, Apay, Uncle? ada mapukpukaw dito'y barangay hall. Ha? Anya ngay dayta? Kutsara ketasa. Ha? Ay, awan inalalak ah. Didak pa basulay. Ura di asukar mapukpukaw. Ha? Sino kumangay tinang takaw? Ada pa'y ketipang panunutak ang mapukpukaw. Amangan no, Jay Cortina. Saan? Anya ngay nga raod? Ay! Masitas di mapukpukaw. Masitas? Di paborito ka masitas. Jay nangina masitas mau. Wait. Sin regalo tigayam ko a kapitan. Ala, sino ngay tinangala? Dagiti may nangala iti ayuda ti suspitsak. Kat nung nagaduda. Hindi amin dan. Ay, imbag ta sa anak ngay may. May sa ako maitan asuspitsam. Inteng, apay asaan ka ama kapangan? Ken apay anak kapanimid ka? Nasakit tangipan mo? Anda nga ron pampanunutak. Ay, madamdaman a panunutom dayta. Mangan ka pa'y. Ay sana mabalin nga itantan ko a panunutan. Para lang iti kutsaraan na po kaw ija barangay hall. Kastan ti panagpanunot mo. Ay, saga dusina di kutsara. Nagadon. Kunak ano may salaang. Ay, pangan-anwan na nga ta itiin nala na kutsara. Di mo't lang nang ibaten. Awan nga ron babain di nangala. Ura ti masitas ko nangina inala na. Ay, una yan. Pati masetas mo akakaisuna, inala dapay. Talaga nga awan ba injay nangala? Maamwak lang no asino tinangala. Hay, apaag! Da kayon sama dagi jay nakaawat idi itayo day jay barangay hall. Ay, wanda kami kagawad. Apay aya. Ay, mapukpukaw ngamin jay sa nga dosena kutsaray ti barangay. Ay, nalala. Ayaw Gananok may ti kutsara. ay, wan, sana ka nang ala. Kan mapukpukaw tay masetas ni Kapitan. Ay, awan nala. Dagiti mahilig iti masitas. Ay, wana. Isubli Oo na yan. Nakaala kay lang arudan iti ayuda pati masetas ni Kapitan inalayo pay. Kagawad. At damo ka nang ala ijay masitas ni Kapitan. Pabasula. Asinaw. Inanatuyang. Ah, Isaw. Nakita. Bagbagkat natin masitas ka. Sigam na eh. kunak man no kukwa na day jay. Saan? Amo Sigurado kayaw. Saan? Saan na kukuha na jay? Mapanagnagan yaw. Wan, panagnakan may kagawad. Isuti ng bagkat iti masitas ni Kapitan. Marituyang! Maray! Apay, Maray. Ay, umayak man makiinistoryakan ka. Ay, kat umay ka, Maray. Umunag ka. Ay, agyamanak, Maray. Ay na, mapanak ko mamakiin ni istorya di ta tersina ni Maray ko anang. Ngam nakitak mo't anagado ti tao. Iso asaan akon anagtuloy. Ay, ado a talaga ti tao, ijay. Napanaggatang dagiti padam a nakaawat iti ayuda. Ison tumot lang nagmamaritis da ijay. Ay, Maray, nagastos mo jay naawat mo nga ayudam. Jak pa'y kayat agastusan, Maray. An-anuam nga raw ti kwartam.
Pagpaypay ko pay laeng Anya? Napris-pris ko nga may no kwarta ti pagpaypay. Ahap. Na. Inton kuan ada makakita ken ka. Ay takawon daday ta ayudam. Ay, ungayam. Kayat mo tiag ka pay maray. Ay uwan maray. Ramanam day to'y tuyang skapay. Ay, aguray ka tayalaan ka iti kapay. Ay syakman met ti makikapi dito'y balayo maray. Kanayon kat asika ti makikapkapi ijay balay. Ay, unmat amaray. Oh, ataw. Ramanam. Ahap, aha. Na. Day, Na. apay, mulmuleng lang ang mulaktan day takapay. Daytoy kotsara maray. Apay, day takot sara. Kukwamot ti barangay daytoy. Na, saan ka ngagbibigbig kat nukukwak day ta? Ay, di mo ipapilit maray. Amok tanakit-kita kun daytoy. Kukwa daytoy ti barangay. Da nakasurat a barangay kabildatan. Kunana. Ayan na. O, kitaan ta. Daytanay. Barangay kabildatan day ta nakasurat dita? Ay, kunak ano tuyang kunana? Hay mare, mapukpukaw ti nga dusin na akot sara ija barangay hall. Di mo ibaga ang inalak. Jakmet ibagbaga mare. Angam kasano ko maanakadanon dito'y balayo da ito'y akot sara. Ay, kat nakadanon lata Apay adamagam ngay kanyak. Ay, isublimon mare. Daytoy, jakutsara ti barangay. Saan kunak lang arudan? Kukwak day ta? Ay, di mo ipapilit. Taawan usaren dagiti bisita akot sara no adamapan ijay. Di ka lakuman imimay dito'y balay anak ikapay. Ang bibigbig ka. Partakan mo't ati magnausep. Mala daw tan ijay pamiting ni Uncle ijay barangay haul. Aguray mo't achip. Mamumutan na buntog ka magna. Tilan tumat ngamin taltalyawa. Ay, aguray ka. Ha? Anya tinakitam? Dayjay mula Kitaan. Dayta mulay ti paraangan dana na tuyang. Kasla iso mo di masita sa birbirukon ni Kapitan. Ha? Kita manalay nga. Ay. Sigurad bum ti bagbagam. Narigat ti agpabasaw. Iso talaga nay. Ay, inak ibaga ka ni Kapitan. Ha? Oy, inunan anak mo tan. Ay, urayin nak! Usep! Ayan dagiti mang panagnak ang nakita da nga inalan ni Tuyang Gimasitas ka, kagawan. Ada kami dito, Kapitan. Ada kami. Uy, Norisak. Nagadu kayon. Ada kami tinakaawat iti ayuda, Kapitan. Uy, ada kami. So nakita mo iti panangalan ni Nana Tuyang iti Masitas. Uy, nakita mi nga inala na. Uy, Paayaban ta ni Marituyang, Kapitan. Kita maray. Sikati ito daw, dagiti tattao dito barangay hul ita. Uray siyak, nakatudumot ka ni Nana Tuyang tiramay ka. Na, Apay nga uray sika. Nakita mi ka ni Chip Kuarong Gimasitas mo, Kapitan. Isa din ijay paraangan ti balay. Hintuloy mo mutay, Nana Tuyang. Kay, amok mo, nga day tatibagam. Sino tinangala iti kutsara ti barangay? Siyak. Aminok man laang. Ay, nagluko kan. tinangala. Pinagkape ka lang arudan, inalam pa dagiti kutsara. Sigay, isublay. Gimasitas ko ngay. Isublik pa ya. Apay akas tati ugalim. Tulungan da ka lang arudan. Agala ka pa'y iti saan arumbang nga alaam. Imapalaklaang mat ije masitas mo, Kapitan. Agmula ka ngamin mat Da kayo titistigo Pakawanan da kaunwan. Depende ako ni Kapitan. Uy, nagpaisa, dipindi ni Kapitan, no pakawanin na ka. Kapitan, pakawanin nakmutan Nasken amadusa ka mat, tapnusan mo nga ulitin ti naramid mau. Uy, nagpaisa. Duksaan dak manang. Wood Mapankan samot mamalon, maribanang.
Wen, Mare. Inak man balunan ni Mari Tuyang nga aglinlinis ijay plaza. Pinag-community service ngamin ni Kapitan. Wen. Ay, ang masyanak mag. Iso ang balunak man laangay. Sige Mari, ta sumarunoak. Inakmut balunan iti merienda na. Tapno saan na mabisinan. Sige nga rod, Mare. Uray kas jay ti inaramid ni Mari Tuyang ay katulungan talata Labsan ka pa ay kwaraw. Mapan ko man alaan jay ayudak di ta barangay hall. Wine, nakita tinagan mo jay listaan. Number 1 ka manain. Ay na. Hay! Insingit dak manin dakumarik akwa ng ken kapitan. Wine, isuasaan ko maatila al-alami jay barangay hall. Wen ko arob, mabaina ko. Tanay, tultulungan da kamutlat ta. Ala, bayam, tanuad da makurso na daak. Ipakadak pa'y nga umuna. Ay, nanatoyang aya. Saan mo nga buswan ti kinaimbagken ka ti padam a tao? May ka nang kail, mapantan ni jay barangay hall. Mauma akong tainaldawak ang mapmapan iji barangay hall. Na apay akas ta ti ibagam inteng. Maumuma ka kat si nga rod ti kapitan. Hey, awan pa di off ko. Ay kat anusam Uray holiday, sumre kaklat ta. Kasta talaga ti kapitan ang kail. Sumrek, oray holiday. Jak pa'y makarelax mit. Agikat kan a kapitan no kasta ti kayat mo. Ti agrelax. Kaya't ko kumamot ti agin na naa. Parinteng! Naa. Ni kumparim abadong. Pukpuk kawan na ka. Ay, damagaman ko erog no niya't masapol na. Anya ka no ti masapul mau, tatabadaw. Agpatulong ka! Di time day ta. Kaano ayang nga nga awan ti aramid. Tulungan nakman pari dito parikot ka. Anyat parikot mau. Yung amin kalsada, yung batog ti balay. Apay di kalsada ijay. Aguray ka aparay, tajak pa'y nalpas. Makaung-ungit akon. Ne. Dumakkedakkel manin dagiti abot tagong mon pare. Naa. Talaga makaungungit ka na. Ay talaga kastuyak na agungitak. Way, namok pare. Iso nga rumwar kan. Way pare. Rumwara kaon. Makaung-ungit akon. Day. Agawid akon pare. Di kag sub-sublen. Makauma. Apay ngayaring warka, kabadong. Agawid akon mare. Nakasaritam ni Kapitan. Agungungit Mike. Manain. Way mare. Jak pa'y nalpas di kayat ko nga ibagakin ko na. Nga magungungitin. Pasensya amon, tanabannog nga men. Pakabanbanugan na ngay. Kasta mo ta kanayon te bagbagana. Mabambanog ka no kanayon. Iso nga agawid akon mare. Kapitan, ipapirmak man kan ka na itoy. Anya man day tan. Papile, sanas ka na pirmaan. Ay awan oras ko amang pirma. Na, awan oras mo ka nakatugaw ka laang madita. Mabambanuga kag trabaho. Inal daw at trabaho. Jakon kayat tag pirma. Anya ti ko na maray? Saan akayat ni kapitan ti agpirma? Saan nga road? Nauma ka nun nga trabaho. Oray ni badung ko, idinapan nagpatulong. Agong unget kanaw. Ay, apay nga taadinan kaya tagtrabaho. Kasano, talaga mo't ngamin ngawan inanana. Ay kat talaga kastaan o kapitan ka. Nuko mga mintadamot day of ti kapitan. Da kamin tupay akakagawad ka one day of na. Ay, saan kami mga grek-reklamaw? Warog, inteng, manganan. Ang kail, man ka naon. Ay ajat sidain. Natang ang kail. Makaungitak manin ako nak. Ha? Apay ngay? Natang manin ti sidain. Apay nga gungat ka? Marigrigatan nak ngagtrabaho. Day tati pasidam kanya. Ay, saan laang? No di mo kaya timangan. Di uray di ka mang mangan. Ala, umay kan kwarog.
Mangantan. Ay, una yan. Nakaon amin nga appliances dito'y balay. Way, buyak, ititibay, tuyak. Nagdingdingag ka pa iti radyaw. Way, tay gibos, ti katukad ti basol. Nakapaturong pa'y kan ka da ita electric pan. Ito na, pati siling panpay. Di mo pa'y mat ipasublat da ita remote. Awan ti kutsem tuyang ah. Siyak lang ti agbuya. Siyak lang ti agdangag iti radyaw. Siyak lang ti rumbang nga pakaiturungan da ita electric pan. Na, managing bubukod ka. At ang brown out ko ma. Ay, di mo ibagbag at ikasta. Ang mga nupumudnaw tuyang. Hap! Naidop amin na. Brown out. Di mo tumot ngamin kayat nga ipasublat da ita remote. Apay nga nga imbagam nga brown out nga eh. Imbagak laing mo. Ay, nagpudo tayong tuyang. Yes! Saanan ang makabuya ni Badong? Ay, Saus, nag-brown out. Ay, unay matain. Ay, jakon mabuya tay buy-buyaag. Yes! Yahoo! Yahoo! Nga Uncle, Sus! kasi Yes! maragragsakan na nag-brown out. Uwan nga raw. Oh, intayin. Eh, Apay ang naragsak ka, brown out. dahito yung tinabayag ng urayat. Inururay mo dahito yung brown out, Uncle. Kasla kayat mo nga brown out. Inaldaw kumaa. Ay, saan ah? Makaungetak ka talaga no inaldaw ti brown out. Ay, uray siya mo ta. Makaungatak no inaldaw ti brown out. Di uray man na pagbita brown out. Makaungatak kaon. No siya, naragsakak no brown out. Apay nga eh. Na, Makarelaksak ah. Makainana ah. Maray, awan pa'y kuryentay. Awan pa'y matmaray. Ay, nagbayagan ngay. Makalawas sa kano nga awan. Anya! Ano usan tayo na ati makalawas nga awan ti kuryentay. Ay na, Maray, kasla sa anak nga agbyag no kasta. Ay, nakarkaro kanyak atan ay maperdi dagiti lakaw. Ay, agreklamo ak no kastoy laang. Amin tayo, agreklamo. Waraw. Ano ter aramidon ni Uncle Mau, sirok ti mangga. Apay, di mo makita nga ginindayawn. Nakaturog. Una, itay pa'y bigat akasta. Katnay, malamay. Awan trabaho na. Diyak manamaw. Aguray man tasit gak. Parinteng. Pare. Agururok may. Pare. Pare. Apay paray. Pare ka apare. Una no saan ka na makaring pare? Ay, bayat ti tuturog akit isturbon nakbit. Saan ka mapanidya barangay hall ita? Adat aramidak ijay. Ay kitagtrabaho ka. Apay apagtrabaho na. Kitsikat ti kapitan. Nalipatan manan pare. Na, apay apagtrabaho na. Di mo brown out ita. Oh, Iso nga rod arimuarak ta brown out. Nagbudot iti balay. sa anak nga trabaho no brown out. Ha? Di of mau kasjay? Win, Makalawas da ito'y a brown out pare. Kaya nasa wine. Makalawas kamay nga di off. win ah. Nungay makabulan nga brown out. Di makabulan nakmat nga day off. Anya! Enteng, aldawan. Nakaida ka pa'y lanita. Ayat kaya't bunga ramidak. Bumangon kan tamapan kan ije barangay hon. Na, anat aramidak ijay ngay. Ay agtrabaho ka Pagtrabaho na ket day off ka. Nagkuna, a day off mo. No brown out, day off ka. Na, Di dakpan pagtrabahon. ay agar aramid ka man, hindi ti pa kaibaba inam. Ay, agin nanak nga ron. Saan mo't apuro trabaho ah? Kwarag, damagaman ka ni Kapitan. No kaano nga umay diti barangay hall, tanay. Adun tinaurno nga trabaho na. Saan ka no pa'y nga umay ni Uncle Kao? Tapay, Day off na pa'y laang ka now. adda day off na ya. Kung kagawad. Dahito yung makalawas a brown out. Isumot ti day off na. Anya? Agi na nakanumpay langit di balayita. Na,
Imbag man ta dagayam day off na. Angamda kami akagawad ke awan. Uray da kami matatanaw. Awan day of May. Kasano ngayon nagiti trabaho na diti barangay hall. Tsaka mo Apay nga ag day off pay lang amin. Makalawas pay mga raw. Ay, iun mo electric pan ta nagpudot. Brown out. Na, ay, paypayan nak nga raw. Daytoy pang-or. Kayat mau. Ay, ay, saan mo tin JTBT iun mo. Brown out kunak lang nga rudan. Ay, una yun! Ha, jak pa'y makaluto. Ta brown out. Ay, mabisi na kun. Ano ta brown out nga road. Nagsip ngat ijay kusina. Mapanak man la ijitersina. Pudutin na kagawad. Lakwan nakman itinalamis a soft drink. Awan, napudot a soft drinks at adda. Huway ngay! Kaslasaan mo mga mo. Brown out nga raw. Ayun anya. Ay, di mo lang subliti sila wine. Adun tagreklamaw. Maragsa ka na kunak tawad trabaho ta brown out. Yung kastoy man. Awan electric pan. Awan radyaw. Awan tibay. Awan tirif. Anyan. Wen nga road. Amin tayo, agrek-reklamon, kapitan. Waraw. Abayang kay. Buludak man ti cellphone mo tada awagak. Apay bumulot kay ti silpaon katadamat silpon mau. Lubat nga rod. Nagpadata Lubat mo ti silpon kao. Di cellphone yan tim ngay. Lubat mo't lang. Ha? Lubat aminan a cellphone tayo? Di mo't naragsak ka, ta brown out. Anya? Diyak kayat kanyak ti brown out. Naa. Diyak kon maawagan di arar makabalasang. Yay. Manon nga aldaw alubat da ito'y silpon kao. Ay, anday ko. Ha? Apay nga uray sakit ba utem ngay. At tayab mo tilamok. Di pa kamatak. Iun mo ti electric pan. Brown out nga road. Naa. Diyak makabuya iti TV. Awan electric pan. Lubat pa iti cellphone. Agreklamo ka. Ay taasin no ti saan nga reklamaw. Ha? Kunak man no kay kayat mo no kastoy a brown out. Ta day off mo ako nam. Ita, agreklamo ka mo't lagayam. Nay, badaw. Kanya ti sang-sangitam. Tanay. Ti matibay ti to daw. Apay, nabuong ma? Hey, di akong makabuya, tuyang. Di boxing din na minsan. Di akong nabuya. Di basketball di rabe. Di akong nabuya. Doon tijak nabuya, tuyang. Kahit apay nga ron ngagsangit ka. Brown out nga round. Kay kayak tupay ni Kapitan no kasta brown out. Papanam, inteng. Kunak man no day off mo pa'y lang nga aging gaita. Ay, indak at trabahon. Saan mo't gayam anasaya at no atindog ti di off ti kapitan. Oh, apay, asaan? Maburingak ngagtugtugaw. Diyak kayat ti kastoy abiyag. Ure awan di off kon. Nasaysaya at ti agtrabaho. Ay, Kapitan. Nasayaat mo tanaamiris mon anapatag. Titunggal oras ti opisyal. Iso asan mo asayangan titunggal kanito. Maray, ninsama marituyang di nakapanimid ijay tawad Awan. Iso, Maray. Katno ka na yun na makitak ni Marito yung anak kapanimid di tatawad Aya, apay nga ta. Ada siguro problema na Anyat problema na ngay. Payapayam, taumay ditoy. Bareng matulungan ta, no anya man timang burburibor kan kuana. Ay badong, aglisi ka dita pag naak. Sa dino ti papanam. Ay ayabandak dagiti kukumaray, mapanak ijay ayanda. Makikaro ba ka manay? Kit awan ka nanta. Nungay tulungan dak. Ka nga ruday. Sigurado matulungan da ka. Pinayapayan da ka, Maray. Ta nakita mi ngamin, anak kapanimid ka. Ay,
Nakapanimidak, tada problema, kukumaray. Ay kat, ibagam ano niya dayta problema, Maray. Matulungan dak. Ay kat, ibagam, tabarang matulungan da ka. Di mi kayat nga ag problema ka. Ay, ti problema kukumaray. Awan ti isa ang mikin ni badungkaw. Awan ka ninyo? Awan nga raw. Ay, maribanang, kasanungay. Siya kung timangtad iti sa nga salup abagas. Tapno adda ka ninyo kan ni Badong Mau. Ha? Ay nagyamanak, maribanang. Oh, awan problema maun, marituyan. Adda pa'y maray. Oh, anya pa nga iti problema. Awan si dain may. Ah, Na, marikwanang. Awan ka naut si Daunda. Numangtad kayo iti bagas, mangtad kayo mutin iti si dain may. Anya timakunam, marikwanang. ay, kwa. Ay, Ala, si kamutin ati mangtad iti si Daunda. anya ngay titid ko asidaenda. Manok maray. Amukit nga ado ti manok mau. Naa, saan mabalin anatang? Nasustansya pa'y tinateng Yak kayat. Mangtad ka lang arudan. Jay kap-kap na kamutin ti itad mau. Ay, sige. Mangtudak iti manok. Anya timakunam, marituyang. Solven ti problema. Ay! Solve na solve ko kumaray. Awanan problema. Bayat. Oh, Ay! ang katawan ko kumarita, marikwanang. Naragsakan Si Ay, kamamot ay. may kan iti bagas kan manok, no di kagragsak. Enteng, Eh, itad ko kan ni marituyang dayto isa nga salup abagas. Taawan ka no, ti isaang da. awan, ay sus, mabisinan da, ano kasta? Isungarod nga ikakon. Sige, tapno saan da mabisinan nga agasawa? Wen takaasi damay. Ay, win, agtitinulong tayo. Kasta, tinapintas nga kakabaranggayan. Waraw, Abay, kagawad. makitkitam day ta upa. Dayta magmag na. Wen, manok ko day ta. Amok Baak mo't lang dayta nga upa. Kapadpadam. Na, apaya ka sa tibagbagam. Hindi pa ila makitkitak dayta manok mau. Tapno di mo ibagbagabak day ta nga upa. Tiliwang manlangan. Tiliwag. Wen, itad ko kan ni Marituyang. Tasidanda kan ni Kabadaw. Hoy, nagswerti damatain. Tama kasi dada iti bahak nga upa. Wen, tawan si Danda. Sige, tukmaak nga rudain. Nanay! Ay, sus! Timarayan di baak nga upa! Ay, kamata mo na! Bakit? Nagrigat yung kamat iti bahak nga upa. Sino tiyakin manok itibaak nga upa? Manok ani kagawad ko anang abaak mo't lang. Naa, Itid na kanu kada na natuyang kantata ba daw? nagswerte mo tanda gadya nga agasawa. Ay, dayayin dyan manok. Indaktok maan. Ay, sige, darasap! Marituyang, at tuyan ti upa si Danyo kan ni Kabadaw. Ay na! Thank you, maray! Ay! Kasta ang Ay, katawa ka. Ay, katuan nakaragragsak kak maray. Addan pangaldawan may. Ay! Yawid mo, daing kaparchinan. Tapno makapangang kayon. Wen maray! Ay, kasta uniaban no ko anang kamkamat anang tilewi di bahak nga upa. Nga itid ni kagawad ko anang kadatata ba daw? Ay kat, tulong mun. Aday ta kadakwada, kwaraw. Wananday, kasi damay. Accident tayo. Ay, kwa inteng. Ano san tayo ajay tangad kan talyaw. Na, barbaro da ita a klase ti si daan Naimas dayta? Wen kayat na asawan. Agsida tayo, iti awan. Ha? Yay. Apay kay! Itatayo lang mat nga agsida iti tangad kan talyaw. Ay, Naa,
Huwag nga pa'y suanggail. Siyak tupay. Jak pa'y naramananday tatangad kentalyaw. Italaang. Badaw! Badaw! Apay aya. Awag ka nga awag. Na, bumangon ka ditan. Agid idak. Di nakman pabangunay. Adda na yawid ko abagas ken manaw. Inkaglutawn. Anya. Inkaglutawn. Ay pagpakawan. Siya kiday ti paglutuan. Na, di mo kaya taglutaw? Jak kayat. Siyak lang arudan tinapandimawat iti kanenta. Day talamang luton ti arabidam. Di mo pa'y kaya. Sika na ti aglutaw. Kahit no makaluto ak ngay. Sika manin na ti aginaw. Ay, saan anasaya at day tangar aramidam si kabadong. Ay ore awan ti mangmangan no ibaon na nga aglutaw. Ay, ure awan mat ah. Di nakmat maibaon. Agid dak latta. Ure anya pa'y ti ibagbagam. No kasta nga raw, agtugtugawak matlatan ah. Siguro, ita nga oras. Madama namang magandama rito yang kan pari badong. Ay, win Ket gapo tanaimas ti si daenda. Siguradaw anaragsak da. Win Amang hano agsinsin no buda pa yan. Si kaman matag sida iti baak nga upa. Na, masapul pa'y nga iba gam abaak nga upa. Isubot ti baga ni Kwaraw. Ay, jakmat siguron makita ni Marituyang nga agpanimid iti tawa da. Ay na, saanin, da kanin da. Dapay manok asidaan da. Baak pa'y. Tatabadaw. Amok anaragsak ka ita. Taapay. Una, naimas ti sindayo kininanatuyang. Bak nga upa ko naman. Ay, saan kami pa anangan? Ha? Apay ngay? Kasanaw, nagsadot mo ni Nana Matuyang aglutaw. Saan kayo pa nakalutaw? Saan pa'y? Yan. Ibaon na kiday. Naglaingan nga eh. Ayan na nga rodan nga di bak nga upa. Aday jay, kiyak akyak. Yak magkayat ati aglutaw. Siyak ti lalaki. Siyak kiday ti paglutun na. Nakaluto kan? Nambarak kumangay nga gluto. Si Manawak, saan ka pa nakalutaw? Si Mang Petak, saan ka pa lang nakalutaw? Ay na, uray pumanaw ka. Kan uray sumangpet ka. Jaklata kaya't taglutaw. Ay, unay kamutin tuya. Siyak lang arudan tinapandimawat iti tulong. Siyak pa iti paglutwang. Ay na, di nak maibaon tuya. Mangag mo day, badang. Jay, Jay panagkyak ti manaw. kita pa yayan numangag ka. Nakapsutan ti panagkyak na. Ha? Ay, denggag man. Ay, Wayne. Nakapsutay na talaga. Kaya't naasawan, rumbang apartyo mo. Asinaw, siyak timang partay. Ay, kato na. Jak nga rod kayat. Si katimang partay, tasyak timang lutaw. Kaya't mau, Jak kayat. kaanya lang arud ti kayat mau. Mangan. Day talang ti kayat kung aramidan tuyang. Mangan. Unak no natulungan tada Marituyang kan pari badong. Saan mat gayam? Taapay maray. Kat no saan damat nga inluto ja inted ta akananda. Jay manok nga impatiliw ko kan ni Kwaraw. Sanda nga inlutaw. Saan, Mare? Kat no agkikyak pa lang ijabalay da. Ay, una yan. Jay mo't bagas asa nga salop nga inted ko. Saan da pa lang nga inluto? Ay, saan tala kumaidan nga inikan no kasta. Wan nga rod ah. Ay, sayang laang dagiti inted da. Sayang di banog ni Kwarog anang tiliw ije upa manok ko. Ay, katuwan ah. Sayang. Babawyan tan ah. Wansa. Ikanta ida iti leksyon da. Tuyang. Mabisina kaon. Mabisin ka lang ah. Ay, katagluto ka na. Si kanta si kati mabisin. Ha? Ay, una yan. Ay, saan mo nga tangay? Ay. Tuyang. Nagtuktok-tok. Adalaang ah. Tumakder ka ditan at mapanmulo ka tan jeri daw. Si kan atas asidig ka di tari daw. Nasakit ti sakak at tumakder. Umunag kalatan no asino ka man abisita. Umunag kami latan maray.
Ay, pati manglukat itiri daw yaw, kasadot yu pa'y gayam. Ni Badong man. Ay, ni Tuyang Ayan di manok nga intad kaw. Apay abiro ka maray. Subli akaw. Tanay, di humat ilot-lutaw. Jay ngay mat sa nga salup abagas nga intad ka. Ay, di mo kunain nga laang maribanang. Ay katuan Ha? sayang laeng tadi yu mat iluto. Ay ikunak man no kaasyanda kamay. Saan mo't gayam? Kakasyanda kayo. Ngamnas kan at tulungan nyo matibagbagiyaw. Apay nga glibi-libi ka dito'y waiting shed, tatabadaw. Awan nga rod ti kanan men kan ni Tuyang ko kwaraw. Iso makasang-sang itak. Ado ti bagas da angkel kaw, ingka dumawat. Ikanak nga ta. Ikan na ka. Kumpari na ka, di sigurado nga ikan na ka. Sa bagay mo kiidi Iso adi ka naglibi-libi dita. Mapan ka ni di balay da angkel kaw. Ay, ado talaga ti bagas mi at nagagat ka magtrabaho, paray. Iso nga rod nga umayak dumawat pare. Nanikanda kayo, hindi nga di yung kinot ko, te. Nimot nga mintuyang ko pare. Ita, naskan nga trabaho kayo, tapno adda ka ninyaw. Kit dumawat kami latan pare. Ay, saan? Di ka ikan. Ay, unay kamutan pare. May ikan kayo. Anya ti inaramin jaw. Di umot kutsan. May ikan kay itibin, di umot imula. Ita, dumanawat kayo. Naskan ngamin nga agsalukag ti tao tap nagbiag. Pudno dayta, mare. No agsadot-sadot ka, ay katawa talaga ti mapasama kiti biyag mo. Ne, papanan nga tada marituyang kan kabadaw. Na, ayan da. Nagijay daman na Na. Marituyang! Papananyaw! Ay kumaray! Mapan kami ijay bangkagmay. Mapan kami agmula. Tainikan na kami ni pare Inteng iti imula may. Nasaya at ano kasta? Ay uwan ko kumaray. Masapul nga aggagat kamay. Tapno saan kami amabisinan. Ay, nasaya at launay ta nakapagpanunot kayon. Marituyang, paribadong, kasta agsalukag kayaw, aggagat kayaw. Kastaan nanatoyang kantatabadong. Agtrabaho kayo. Aggagat kayo. Tanarigat no agdep-dependar kayo latan iti sabali at tao. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabali pay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.